ćemo igrati jednu nevjerojatnu igricu. Kao što vidite, mi imamo pucatove vojnike, ovo su rakete i ovu igricu dugo nisam igrao, igrica je pre super. Broj sam gdje se mene, a to ajde opucaj ga, a fuj je pištolj, ajmo za pištolj. Pištolj. Vidite kako sam ga prekrasno bio, 10 metaka. Ajde pogodi ga. Tamo. To, ajde, to. Nemo dosta. 6 metaka. 5, 4. To je još jedan metak. Da nekog uciljam. Za malo. Ajde, upucaj ga. Upucaj ga. I sada jedno. You singan. Izgubio si. Tu helikopter. Ajmo pohu. Za malo. Rakete će biti. Vidite sad rakete kako lete. Da, reci mi di si. Da te mogu raketicu. Kako sam ga. Kosti. Pa! Prvi level smo završili. Idemo na drugi level. To je igrica pre super meni. Ne znam kako se zove. Bats. Bugi 2002. I ova igrica. Duk, gotovi ste ko da nas ne vale. I oj, to. A ovo zovemo rakete. Gdje pištoljet? Ajde. Ajde gore to. Upucaj ga. Vidi ga. Kako trči. Ej, ćale. Kako ti je? 9. Pogledaj ti njega. Pogledaj. Ne možeš ništa. Pogledaj ga, ćale. To, drugi level. Idemo na drugi level. Kao što vidite, na novom levelu smo. Kako idu helikopter. Ja ih ne mogu lovit. Da neki dođe bliza. Dođiš bliza da te mogu puknit. Tu mi treba ovo. Ne žele umrijeti. Ovo nećemo preživjeti sigurno. Ajde da dođu. Kreni, ne. Nam dovoljno, ubit će me. Već su neki tu stigli. Di je? Eno ga. To! To jesam ga. S raketom. Ajde. Ajde. Ne, nismo sami još ih ima. Još. Ajde naprijed, udarac. Ne! Tank. To! Ne, umrijet ću, ako ih ne ubijem.
Još nekog. Ne. To, prešli smo level. Jedva. Mogli smo umrijeti. Ali spasili smo se. To. Prvo ćemo biti ove. Još 3 imamo. To uspjeli smo. Još jedan. Ne. Ajde to! Evo možda ovo poginemo. Možda poginemo. Ali ih ima previše. Ubij ih. Ajde, gledaj na jednu stranu. Ajde, imaš, ajde. To, pobjedili smo opet. 5. level ćemo sad biti. Na 5. levelu smo već. Došli smo do 5. Ali ima tu nekog. Idemo dalje teže i teže. Di su? Ajde. Čekaj. A, tu si. Ajde. Čekaj. Ajmo ih. 100 metaka im dati. Na dan. U grlo. Nema nekog. Čini se da samo su avioni. To! I drugi treba. Ajde, to. Ajde. To, ajde. Bravo. Ajde, to. Ubij ga. To. Ne. Zašto ga nisi ubio? Eno ga. Ajde, to! 6. level ulazimo, 6. level. U 6. level smo ušli. Što sad moramo radit? Izgubili smo. Ova je teška. Gdje nastavimo dalje? Ajde tamo, to, ne. Ajde, bravo. Čekaj. Da dođe, da te ja mogu pogoditi, znaš kako. Bravo, ajde. Ubili smo jednog helikoptera. Bravo. Ajde. Ne. Ajde. I sad smo istrošili sve. I zadnja nam je ostala. Ovo ćemo biti njih. A helikoptere nema spasa. I oni su jako teško da se ubiju. Došli smo na 6. levelu. Teško je jako. Izborit ćemo se za pobjedu. Ako uspijemo, to je to. Ne. Ajde napad tamo. Ne. Gdje su? Izgubili smo, ljudi. I ljudi, kao što vidite, ovo je bilo sve od ovoga videa. Vidimo se sljedeći put. Bok!